Awu, njengoba bengithembisile, hhayi ngibavalele livuthiwe uphuthu. Ngeke ngilisho ngisho i-office la ngiyaphaka ayime i-fork and knife. Siyabumba la, siyantuli featuring Khuzani ngizinikela kuwe. Kusho njalo lapha ke uBig Zulu-ke njengoba nizwile-ke ingoma ukuthi yena umucu wayo i-piece i-clip ukuthi yena-ke ifomanjani iyatrend lapha online ina 2 days itrenda ithi abantu kumanje bayilindeleka abantu thema imemezela kuBig Zulu lokuthi abantu abaconfirm ukuthi yena hayi sekulate kakhulu manje amanzi ayabila manje sondeza impuphu liyavutha uphuthu gazi Khuzani King Dlamini izimpungo sengicela ugibele indizi uze lapha kimi kwamadoko endlini uma siya usiyantuli bathi uphume ngovivi umuntu bathi uyongena egoli manje ngifuna silale livuthiwe leli board ayihlehle ibhunu uphuthu siyabumba Chino yenza i-single cover namhlanje bashaye egazi iposti-ke le ya 2 days ago before kuvele lezi ithombe lezi nansi-ke iposti-ke ibisiphuma ngokusemthethweni ithini-ke uSiyantu liyasha izwe wayeqhatha wayishiya mnumzane waye Mexico 12 June iyaphuma ingoma alibhubhe ngizinikele kuwe 12 June 2026 ya kunzima kakhulu ingane kwethu kunzima kakhulu ke sibonga umsebenzi ozoba muhle ozokwenziwa lezi insizwa uSiyantuli featuring uKhuzani hlanisuke uBig Zulu lapha ke wenkabi record Kabi Nation ya injalo ke indaba ke bafowethu ke nokuphushe kumsebenzi umsebenzi lo Khuzana ingxenye yawo ama Blue Nation idlamlenze ama Blue Lions kwakuqa standards isizwe esikhulu ke inkosi kuyanibiza ukuthi yena nisondeleke nizokwenza njalo nizokwenza ke ubuntu nenze ubuhle entweni enhle uBig Zulu ke ayenzayo ukuthi ahlanganisele izinsizwa ukuthi izokhipha ke umucu ke othize sizoyibamba lapho ke ivideo ke sibonga ithuba ke lokuthi sikhulume nansi sifike la sibonga noBig Zulu tamcabanga uKhuzani ukuthi azocula nalensizwa le uSiyantu eke ya nominate phela kuma Metro FM as a best maskandi ngale ngoma yakhe ethi ngizondiza ngifike sahle ngaza ukuthi usodima nakuza ngiyalibonga ke ithuba.